Kineski paviljon na Zagrebačkom velesajmu okupirale su zmije, gušteri i ribe. Zagrebčani će tako od sutra na Akterfestu imati priliku vidjeti izložbu s više od 600 egzotičnih životinja. Goran Latković. Iako mu je tek 11 godina, Klaudio kod kuće ima impresivnu kolekciju zmije i guštera. Prvi put sam dirao zmiju kod jedne prijateljice na rođendanu u zoološkom vrtu. Došao sam doma i pitao sam mamu i tatu da bi mi smjeli nabaviti zmiju. Oni su rekli može, ali da moram pričekati. I za rođendan mi je prva zmija bila za poklon. Svoje ljubimce predstavit će na Akterfestu, izložbi akvaristike i teraristike na Zagrebačkom velesajmu. Počinjemo sutra u 9 sati do 20 sati svaki dan, svih 5 dana smo otvoreni. Znači, izložba se može posjetiti svakim danom, a za vikend planiramo posebno događanja u vidu predavanja, a u nedjelju imamo burzu životinja. Ovo je moja zmija. Ovo su kukuruzne zmije, iako sa samom biljkom veze nemaju. One inače potiču iz Sjeverne Amerike i najčešći su kućni ljubimac onih koji vole zmije u Hrvatskoj. Biće izloženo više od 600 egzotičnih životinja, među kojima su pirane, gušteri, tarantule i morske ribe. Uređivanje akvarija može biti prava umjetnost, a Petra je svjetska prvakinja u tome. Ja se bavim aranžiranjem akvarija, to se inače zove aquascaping. Ovaj akvarij je složen kao paludari, znači to je akvarij gdje bilje raste izvan vode. U donjem dijelu žive ribe, a u gornjem je samo bilje. Oni malo odvažniji moći će se družiti s pitonom dugim čak 3,5 metra, dok su za ostale spremni gušteri, pa čak i puževi.